dobrodošli na Aeropel Balkans, dobrodošli vsi, ki boste in še ste danes z nami. In danes imamo še eno sejo, kako se reče, sejo session na TikToku, kjer govorimo o religiji, kjer govorimo morda o tekočih dogodkih in o vseh ostalem, kar se dogaja po svetu. Tako da, kdo se želi priključiti, evo, predstavljamo klic Imam Al-Mehdija, predstavljamo klic poziv na prisego zvestobe Abba Sadiku, Abdullah Hašemu, in kar se tega tiče, lahko govorimo o knjigi, ki jo je napisal, se pravi Goal Advice, lahko govorimo o Arrivalsih, lahko govorimo o The Antichrist Dajjal will be a Reptilian Shapeshifter seriji, pač vse v toku zadnjih 15 let, v bistvu, od arabske pomladi naprej, se pravi, kaj se dogaja. Po vsem tem lahko do te točke zdaj govorimo in kdo se želi vključiti, izvolite, se pravi, če mogoče ima kdo kakšen komentar ali želi morda se uživo pogovarjati z mano, naj pritisne request in sprejel ga bom na kanal, če se bo obnašal normalno do mene, se bom jaz normalno pogovarjal z njim, če bo pa kaj usilil, ga bom pa odstranil z kanala, kakor je dolg in širok, ker pač tlele se z verbalnimi napadi, ne po obneževanji, nimate kaj iskati in kot take vas tudi ne bom pustil na kanal, ker ima TikTok določene pač smernice za skupnost, katere moram jaz upoštevati. Upam, da me razumete in upam, da konkretno razlagam tule in da razumete, kaj govorim. Če ne razumete, gledajte, lahko se pogovarjam z vami srbo-hrvaško, lahko se pogovarjam tudi angleško. Tako da, jaz nimam benga problema, Milanče živijo, dobar dan, salam alaikum i pozdravljen na kanalu Aeropel Balkans, vidim da si ponovo se vratio. I ako imaš bilo kakva pitanja, šalji request, dakle, i možemo pričati o toku događaja, možda o nafti, možda o Crnoj Gori, možda o Srbiji, možda o Kosovu, ne znam, dakle, zašto, dakle, vam je ovaj kanal interesantan, dakle, zašto dolazite na njega, možemo, evo, pričati o ovim stvarima, izvolite, evo, vidim da imamo prvog gosta, ja mislim da Milanče će se uključiti, evo, šta kaže Milanče, evo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Milanče, kako si danas, dobro? Boži blagoslov, šta ima? Kako Boži si? blagoslov, evo, ma nema ovdje u Engleskoj nema ništa naročito, dakle, ovi drastic measures are coming, kako kažu, dakle, ljudi protestuju zbog ovog digital ID-a i, dakle, svako se boji svakoga i, dakle, prate se ko da su svi, dakle, ne znam, sretni, ali, dakle, ja mislim da se nešto nije baš ugodno, ali, dakle, sutra ja mislim da je, kako se zove, Halloween i svi će biti, dakle, ja mislim da će biti maskembal, da će biti kako kažu, beneški, dakle, maskembal i da će svi biti u maskama, ali ja mislim da većina, pozdrav, mir s vama, gospođa Anđela, svakako ja mislim da većina ljudi ne bi se trebala našemat za Halloween jer većina ljudi nosi maske i što se toga tiče, dakle, kako se kaže, dakle, ne treba neko nositi masku jer je maska, neki cijeli život je u stvari maska. Ne znam kako ti gledaš na to, Milanče, ali, dakle, ima nekih ljudi koji tako, dakle, i svakako to nije strano ljudima koji radi u teatru, dakle, neki kažu da živimo u teatru apsurda i ovih stvari i pogotovo možda se i neki ljudi o tome ne varaju. Imam jedno pitanje za tebe. Da, izvolim. Kako ti znaš da to što ti sad ovdje, recimo, predstavljaš na TikToku, da je to pravi put? Pa, zbog toga što sam, dakle, pročitao knjige o religiji, dakle, pročitao sam Stari zavjet, pročitao sam Novi zavjet, pročitao sam Koran i hadise poslanika Mohameda, istražio sam i istoriju ovo troje religije. Dakle, i što se tiče monoteizma, dakle, ako se, dakle, nekakav sažetak, u stvari, svo troje religija, dakle, monoteizma je da je religija čovjek, dakle, da svaka religija... Misliš da hrišćanstvo? Da ti misliš da hrišćanstvo? Sve tri, ne, ja govorim o monoteizmu, ja govorim
o pravom monoteizmu. Dakle, što je pravi monoteizam? Dakle, pravi monoteizam je da se slijedi poslanika ili proroka koji je objavio vijest. Dobro, a gdje on stoji? Gdje on stoji? Ti moraš da pokažeš da on stoji. Dakle, nije važno gdje stoji. Dakle, nije važno, dakle, u kom, gdje on, dakle, gdje je fizički prisutan. Dakle, gdje se on nalazi. Nije to ni važno. Dakle, A jel on ima važno mjesto? je, Jel dakle, on ima šta mjesto? on govori, šta on predstavlja. Dakle, kriterij je da dođe sa pismom ili dakle, papirom, da ga je prijašnji poslanik ili prorok ili imam, oznanio u svom pismu, dakle, šta je rekao poslanik Mohamed na ovaj nesretni četvrtak, da će posle 12 imama, dakle, posle njegove smrti, zdravo, da će posle od njegove smrti biti 12 imama i 12 Mehdija, i to se u ovom dobu ostvarilo, u stvari, i niko ne može, mi kažemo, dakle, u Ahmadi lično pisan lajt, predstavljamo ovaj poziv da ovo što kažemo da je istina. I to je to, dakle, slijedimo ovog čoveka. Mi slijedimo Abal Sadika, zašto? Ja ga slijedim zbog toga što je objavio istinu i zbog toga što je došao sa svo troje kriterija. Dakle, objavio istinu u religiji. Dakle, meni ljudi, dakle, meni kažu, dakle, ti nisi ni musliman, dakle, možda, dakle, ja ni jesam rođen musliman, dakle, ja nijesam muslimanske porodice, nisam, evo. I ja ne znam zašto bi trebao biti, po kom kriterijuma bi ja trebao biti iz muslimanske porodice da bi ja bio musliman, po kom kriteriju? Tako je, poslanik Mohamed ikad rekao da će biti Arapi superiorna rasa, ili Pakistanci, ili ne znam, da li je ikad to rekao? Nije, vidiš. I zbog toga, dakle, što priča Koran, ja mislim da ljudi ni ne shvaćaju šta priča Koran. Naprimjer, ako pogledaš moje diskurze sa Alešem, dakle, ali zašto mene, vidio sam ja tu diskusiju, ali zašto mene interesuje? Mene interesuje, ti si pročitao Biblu, je li tako? Da, pročitao sam, dakle, Stari Zavjet, Novi Zavjet i Koran. Sve troje, dakle, nisam baš svako, dakle, izučio. I reci mi šta, a reci mi šta kaže Novi Zavjet? Šta priča Novi Zavjet? Šta priča Novi Zavjet? Pa, oznanuje, dakle, u stvari, ovu priču o Isusovom životu, dakle, od četiri, ne. Priča da je Isus, priča da je Isus sin Boži, jel tako? Da je raspet, da je vaskrsao, piše, jel tako? Govori, da, u neku ruku govori, u svo troje, u svo četvoro evanđelja govori o tome da je u Isusovom razapeču. Ali, dakle, govori o tome. I sad ovako mene zanima. Okej, znaš što mene sad zanima? Ne, izvolim. Mene zanima, znači, ti i ja smo se složili da to piše u Novom Zavjetu. Da, naravno da to piše u Novom Zavjetu, piše. Bravo. Isus kaže, ja sam put. On kaže da je on put, da je on istina. To sve piše u Novom Zavjetu. Da, tako je. Super. Sad mene zanima, odakle dolaze izvori, ako možda mi pokažeš, odakle dolaze izvori da on nije razapet, iz kojega vijeka? Da nije razapet, dakle, da nije razapet, prisutno je ovo u više kodeksima u Nag Hammadi papirusima. Dakle, Nag Hammadi papirusi su papirusi koji su pronašli u Egiptu, dakle, i ovo je, dakle, dokaz o prisutstvu, dakle, ovog vidi, ja tebe pitam Krista prije objave Koncila u Niceji, vidiš, prije objave ali ne pričamo o tim izvorima. Prisutni su bili ljudi koji su slijedili Krista i zvali su se, dakle, gnostici, dakle, zvali su se Svetlijanci, zvali su se Valentinijanci, zvali su se mnogo stvari, dakle, svakako je bilo mnogo ljudi koji su slijedili Krista i o tome govori i istorija i, dakle, papirusi koji su arheolozi pronašli. To je to. Još nešto drugo? Hello? No. Ja mislim da Milanče, mislim da ti je nestalo zvuka. Evo da,
je po meni... A što me interesuje? Da, evo, nazad zvuk. Na što mene interesuje? Izvoli, još nešto ti nije jasno, izvoli objasniš mi. Super. E pa nije mi jasno ovako, vidi ovaj ajet, recimo sura 4, 157. sura 4, 157 do 158. I sad on kaže ovako, i zbog riječi njihove, mi smo ubili Mesiju, Isa sina Merjemu, Allahov poslanik. Allah kaže, a nisu ga ubili niti razapeli, nego im se pričinilo. Samo se mi to pričinilo. Samo sekund, oni koji o tome raspravljaju doista su u sumnji, nemaju o tome nikakva saznanja, Allah kaže da nema o tome nikakvih saznanja. Ne. Znači da nije bilo svjedoka navodno na raspeću. Allah je silan i mudar. Sad ti mene reci ovako, ja sam ti dao sam, znači ajet 157 i 158. Da. Super. Sad, mene zanima šta znači ova riječ nego im se pričinilo. Pričinilo? Dakle, to se zove, dakle, u neku ruku to je, piše to, ja mislim da je u Inđilu, ja mislim da je Tomaža, dakle, Didimusa, ili u stvari, ja mislim da je Jamesov evanđelij, jer kako znaš, dakle, da su bila ova 4 evanđelja što su u Novom Zavjetu, dakle, koga je napisao? Tomas je napisan u 14. Gledaj, ja ti pričam istorijski, po ruku nisam akademik, dakle, ali znam svoju istoriju. Gledaj, brate, ne možeš ovako sa mnom pričati, ja nisam 5 godina, dakle, da sam izašao iz majke jučer. Gledaj, istorijski... Izvodiš tu neke referencije. Gledaj, ja ti nisam ovdje ovaj koji ti prodaje priču, evo, ja ću ti ovako... Dobro, aj samo mi odgovorio da ne... Možeš da mogu da pričam? Da ti mogu... Možeš, što sam mi odgovorio, mi ideš sa teme, odgovori mi šta znači nego se pričinilo. Prosti, ali me prekidaš. Ti si me odmah prekidao, ispričao si svoju i pričaš svoju priču naprijed. Dakle, ne želiš čuti šta ti ja hoću da kažem. Da li želiš čuti? Mogu da pričam? Možeš da pričaš, nego se nervozio, ne znam zašto. Onda molim te za tišinu. Možeš biti tiho par sekundi. Možeš, okej? Nisi odgovorio. Da li možeš odgovoriti? Nećeš odgovoriti? Ne, doviđenja Milanče, doviđenja. Izvoli Milanče. Ja ću te odstraniti jer ti nikakve namjere nemaš da razgovaraš u nekom, dakle, diskurzu koji ima smisao. Dakle, ti mi uskačeš u riječ. Nećeš da šutiš kada ja pričam, već bi ti da ti ja objašnjavam nešto što su historijske činjenice. Dakle, ti mi ovdje dolaziš da sam ja kao ovaj koji sam lud, naravno, koji sam ja da ne znam ništa i da ti ja sad objašnjavam svu istoriju zašto se koncilij u Niceji desio 325. godine po Kristu. Zašto je Konstantin objavio, dakle, da je sin od oca, otac od sina i sin od Svetog Duha i prognao sve koji se nisu sa njim slagali na Bog zna gdje, dakle, bacio ih lavovima i nakon toga se desio Neron i Caligula i svi ovi rimski carevi koji su slijedili i šta je došlo, dakle, ovaj apostol, dakle, koji se zove Pavel, dakle, Pavo ili kako god hoćeš, dakle, on je objavio, dakle, da u stvari on nije došao, dakle, da Jevrejima to objavio. Dakle, Pavel, dakle, Pavao, on je bio vrlo lukav čovjek, dakle, on nije išao Jevrejima, dakle, zašto da ne, dakle, jer je bio, on je bio saducej, dakle, on je bio pisar i znao je mnogo stvari o religiji, dakle, i svakako on je išao u Grčku, dakle, da objašnjava ove lijepe stvari o Kristu, kako je Krist, dakle, ovo je baš super i svi ćemo se moliti Kristu i, dakle, napisat ćemo priču o ovoj religiji i stavit ćemo ga u knjigu i carstvo će biti, dakle, potpunjeno, dakle, Rim će, dakle, svojom
dakle, mačem i vjerom, dakle, će doći da širi imperiju. I to je to, dakle, to je sva priča, dakle, šta su bili ovi drugi, dakle, Luka i ovaj drugi, Matej, Luka, Luka i Marko, bili su, dakle, Luka je bio doktor, a Marko je bio friend od Luke. I šta sad, dakle, Abba Sadik je to objasnio i to i akademici znaju, pa šta sad, da vjerujemo, dakle, neki priči iz, ne znam zašto, jer kao istorija priča ovako i sad bi svi trebali biti u ovom religijskom frenziju da pričamo, dakle, o stvarima koji su historijske činjenice. Dakle, da bi održavili neku tradiciju nečega što su nam naši djedovi i pradjedovi pričali kroz ovolika vremena što su prošla, dakle, i da sad ti trebaš, dakle, da sine, idi sad, dakle, za Krista, idi, uzmi, dakle, bajonet i idi pobi sve. Pa ne može tako, dakle, ako se već priča o religiji, možemo pričati na nekom nivou, dakle, ne možemo, dakle, da kada neko priča da objasni ono, dakle, svakako ja mislim da sam ti objasnio ono, i ako hoćeš da dođeš nazad, evo, ja ću te zvati, inače ću zvati nekog drugog i svakako svi ste, sve vas pozivam, ako mi šaljete request, ja mogu ovaj svoj stav da branim, da idemo kroz Goal of the Wise, jer su i ove stvari što sam stavio na kanal su neke među mnogim akademicama, dakle i mnogim vernicima, mnogi ljudi znaju te stvari. Oni znaju da postoje ove stvari. I evo ovdje kaže, možda govorim, dakle, mogu i da govorim Tori, sastavljam rečenice, ako ti smeta moj način govora, nisam studirao retoriku, ja se ti baš izvinjavam zbog toga. Nisam ni rođen, dakle, ni Bosanac, ni Hrvat, ni Srbin, i ja se izvinjavam što ti smeta da govorim, dakle, da se ponavljam, ili ti možda smeta što imam i kanal. I ako ti ovo smeta, dakle, dođi i kaži mi par sinonima za rečenicu dakle. To je tema? Tema je European Balkans Happenings, Milky Way. Prvo možeš da se predstaviš i evo, ako želiš ovo objašnjavati u live-u, dakle, da komentiraš moj način govora, izvoli, idi ovdje i objasni mi kako trebam da pričam, šta ti smeta kod moje lingvistike, kako bi po tvome, dakle, ja trebao da pričam da bi koherentno tebi zvučao, šta ti smeta na meni, ako ti smeta sve, evo, otvoren sam za kritiku, evo, Milki, izvoli da još nešto, ako te zanima nešto, šta te zanima, zašto si ovdje, zašto si propali seljak počeo da mucaš, da evo propali seljak, doviđenja, ideš na mute, block account i živio zdravo. Ide i ja mislim Milky Way sluša, Milky ja još neću izbacit i propali seljak, doviđenja, tebe više neće biti ovdje. I El Mubarak kaže, druže, ti savršeno pričaš, ali gadno te tako slušati, artikuliraj kad govoriš. Evo El Mubarak, ako ti smeta nešto, evo izvoli, fino mi dođi na kanal i artikuliraj što ti govoriš. Dakle, kako ti artikulirano pričaš, evo dođi mi, slao sam ti poziv i dođi, objasni mi. Nemoj ovdje u komentarima da mi objašnjavaš lingvistiku, molim te druže, El Mubarake. Dođi mi pa mi objasni, dakle, na kanalu kako bi ja trebao da pričam o tvome, ko te, dakle, ovdje fino slao, da mi smetaš na kanalu i da me objašnjavaš tvoju izopačenu salafijsku religiju i sedeš po kanalu sa svojim papcima koji mi dođu ovdje prodajati priču kako ste vi, dakle, primili islam, dakle, u dalekim godine i kako vas ne plaća šejkovi iz Dubaja. Ma daj, nemoj mi prodajat priče i idi tamo kod svojih plaćenika. Dalo jedna, ajde. Skini mi se i ako ne želiš doći, svakako ne moraš ni doći.
ne moraš doći jer mi nemaš nešto kazati, jer sam ti ovdje objasnio svoju istinu i možeš samo da, dakle, da ideš kod svog kompanjona i svog sledbenika sa dugim bradama koji prodavaju, dakle, ljudima ovu spiku, dakle, kako bi trebali svi da zbog religije da se poubijamo. Da, idi. Dakle, da prodaješ, ne znam, svom ovim ljudima što su bili plaćeni, koji su uništili zemlju u kojoj žive. I to je to. Dakle, ja ovakav stav predstavljam i meni ne smeta da ovo predstavljam ovako kako predstavljam. Ako neko ima problem s time, svakako ima problem sa, možda ima problem sa svojim stavom do religije. Da li je to koherentno? Možda za nekog nije, možda nije lingvistički ispravno, ali svakako ja se ne bojim da to kažem otvoreno i ako želi nekog doći, evo izvolite, linije su otvorene i možete da ispričate šta vam smeta, koji je problem, šta bi ja trebao da radim i dakle kakav je vaš stav prema religiji. I to je to. Dakle, do tada mi predstavljamo ovo što predstavljamo, da je religija u stvari broj knjiga koji su se slijedili, dakle i da je poslanik Mohamed napisao testament, dakle vilajet, i da će poslije njega biti 12 imama i 12 Mehdija. To je to. Dakle, zašto bi ja sad trebao da znam o religiji, dakle, sve i svaki hadis, dakle, da mi dođe neko i govori mi, ti nisi, dakle, ne znaš ni broj hadisa kojeg si ispričao, dakle, koji broj, kaži mi koji broj. Ja sam išao u Saudijsku Arabiju, evo, pa dođi, El Mubaraki, dođi, samo ti dođi. Svakako, ma gdje god pošao doćiš ti. Dakle, svaki onaj koji krene će doći. Ponekad, dakle, ti kreneš, pa ideš, pa se onda okreneš, pa ideš, pa se onda opet okreneš, pa opet ideš. Vidiš, ti ćeš doći, kad dođeš, dakle, fino mi ti dođi i objasni mi što ti smeta, dakle. Jer očito ti ja smetam i svakako mi dođi, ja te pozivam, ja te čekam, dakle, još uvijek govorim, još uvijek te čekam da ti dođeš, ali ako nemaš vremena, onda ne trebaš doći, to je to. I Milky Way kaže, dakle, šta fali hadisima. Ništa ne fali hadisima, ja samo kažem da ako ispričam hadis, zašto bi ja trebao znati, dakle, i broj hadisa i nešto, dakle, da bi ja trebao ispričati da sam ja pročitao ovaj hadis i da ga je kazao poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve sellem. Ne znam zašto, evo, zbog čega, čemu bi tome neko bio bolji čovjek da zna, dakle, broj i u kojoj knjizi se nalazi hadis. Dakle, svakako se čini ovo vrlo školovino, dakle, može biti akademsko korektno. Dakle, ja priznajem, ja nisam akademik. Ja nisam akademik i ja vjerujem da ni ti nisi. I evo, dobio sam poziv od jednog Arapa. Arape, ja se izvinjavam, ne mogu da ti dođem, dakle, u ovaj sukob, dakle, ja u ove frke ne ulazim, možeš da ti to sa svom arapskom braćom, dakle, da ideš u ove konteste, ko će brzo pričat arapci, ali ja svakako ne govorim vaš jezik, pa se izvinjavam lijepo, izvinite, evo, I'm sorry, I won't go there, so, good luck. I evo, El Mubarak ima još jednog pitanja ili možda komentara. Niko, samo neka bude crna bez šećera. Evo, Anđela i El Mubarak, ja mislim da se oni znaju. Lijep pozdrav, draga braćo, gdje dolazite i mene veseli, dakle, da vas zanima. Izvinjavam se, dragi Arapu, ali tebi neću doći u kontest ako mi šalješ ovu poruku, ali možeš ti meni da dođeš u live, dakle, ako mi šalješ request, ja ću te pozvat da dođeš i dakle, da govorimo malo o stanju duha, dakle, o stanju duha na ovim prostorima, dakle, gdje se nalazimo, gdje sam se ja nalazio, jer se svakako se ne nalazim više, jer sam u nekom drugom zemlji i zašto? Zbog toga, dakle, što imaju ljudi, dakle, možda neku namjeru da utjecaju na druge ljude ili žele da postignu nešto što
da ljudi ne bi imali pravo pričat nešto ili da ljudi ne bi imali pravo da se izražavaju ili da idu negdje. Dakle, to svakako ovaj sistem, dakle, omogućava različitim ljudima različite stvari. I kakav je sistem, dakle, kakav sistem takvi ljudi. Dakle, i svakako ljudi su u tome pričali. Ljudi su pričali, na primjer, druže, samo ti dođi kad dođeš kući, dakle, dođi onda. I ako dođeš sutra, može i onda. Svakako, ja ću te ovdje čekat, kad dođeš, evo, možemo popričat ko čovjek sa čovjekom, kad drug sa drugom i ka brat sa bratom. Ako ne, dakle, braća u religiji, možemo kao braća u čovječanstvu ako smo ljudi, dakle, ako si čovjek. Ako nisi čovjek, ako si životinja, onda svakako ne trebamo razgovarati. Ako imaš, dakle, namjeru provocirat, onda svakako možeš, ali ja mislim da nisi u nekom mentalnom sklopu da bi ovdje mogao da pričaš sa nekim nivojem debate, da bi pričali nekim tonom koji bi možda ti razumio o čemu pričam, ako se ne varam. Možda to jeste tako, ali ja barem mislim da ti nemaš ovakvu namjeru. Ja mislim da ti ne želiš da pričaš sa mnom, dakle, kao čovjek sa čovjekom, jer ti misliš da si pojeo svu pamet svijeta i da možeš ovdje da dođeš da mi pogoršavaš život. Ti si uvjeren u to da ti to možeš. I možda si u pravu, možda si u pravu i možda ćeš doći ovdje sa gomilom tvog drugova, dakle, i objasnit ćeš mi, dakle, kako ti i tvoji drugovi, dakle, koji ste pravoverni muslimani, naravno, dakle, selefisti, selefije, koji ćete doći u dženet ovakvim ili onakvim putem. Da li se varam? Ti se ne svađaš. Evo, ja se nemam namjeru svađat, ali ti, dakle, ja sam ti objasnio da ako želiš da pričaš sa manirima i, dakle, kako se kaže, manirima i onom što je poslanik Mohamed rekao, dakle, braćom muslimanom, da najljepšim govorom sa drugim ljudima razgovaraju. Ti svakako si epitom ovog. Hvala, Jazakallah Khair, El Mubarak. Jazakallah Khair, Bog te nagradio i tebe, najljepšim od nagrada da reflektiramo ovaj hadis poslanika Muhameda. I svakako ako dođeš da razgovaraš nekim normalnim tonom, ja ću sa tobom mogu i najljepše razgovarati. Ali dakle, ako mi se obraćaš nekim tonom koji dakle, dođeš provocirati, ovako, dakle, se ja obraćam. Zašto? Jer je poslanik, ja samo radim, dakle, što je poslanik Mohamed rekao, moraš da me razumiješ. Jer poslanik Mohamed, sallallahu alejhi, je rekao, obraćaj se ljudima kako ih vidiš. Dakle, obraćaj se ljudima očigledno, kako ih vidiš svojim očima, lice u lice. Dakle, ja tvoje lice, dragi brat, ne vidim, pa te ne mogu iz komentara da razgovaram sa tobom sa svim pravima koji ti pripadaju, ali svakako ja mislim da imam tu pravo zato jer sam ipak, dakle, moderator i administrator ovog kanala i da mogu da pričam ovako kako pričam i da ne činim nikom nepravdu sa tom što ovako pričam i to je to. Dakle, ja nemam nikakvog problema sa tim. Ako su neki ljudi, dakle, ako su ljuti, ako se bune, ako su, dakle, ne slažu sa tom, mene to apsolutno ne brine. Dakle, jer ja svakako znam koja prava imaš ti i možemo ovdje da pričamo otvoreno, vidiš. Šta je problem? Nije problema, meni nije. I to je to, dakle, i svakako, sada da idemo nazad, dakle, ako idemo na ovu priču Ahmadi Religion of Peace and Light na Balkanu, svakako vidimo da mnogo ljudi slijedi, dakle, imamo čovjeka iz Hrvatske, dakle, koji je Sarajlija u stvari i, dakle, mnogi znate Bojana, ako ga neko ne zna, svakako čovjek mnogi ljudi ga znaju, dakle. I, dakle, Bojan je došao po mnogim mjestima i predstavio davu, dakle, lijepe plakate, objavio je da
da je Ansar, dakle dokazao je da je jedan od sljedbenika Kajma, dakle subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. I to je to, dakle što se mene tiče, Bojan je moj brat po religiji u ovom pokretu Ahmadi Religion of Peace and Light i to je to, dakle ti, El Mubarak, ja tebe smatram da si moj brat po čovečanstvu. Dakle, u religiji mi slijedimo, dakle, religiju, islam. Dakle, slijedimo, dakle, da pričamo otvoreno. Šta ja mislim o tome, dakle, da li ja imam išta protiv tebe. Da to raščistimo u neku ruku. Dakle, kako ja tretiram ljude koji su, dakle, druge vjeroispovijesti. Da li sam ja nasilan do ovih ljudi? Nisam. Da li sam ja, dakle, možda uvredljiv do drugih ljudi? Ja nemam nikakve namjere ako se oni, dakle, kompetentno ili logički, koherentno ponašaju i pričaju sa nekim tonom ili barem riječima koji imaju smisao, dakle, i da vodimo otvorenu debatu. I zašto? Zbog toga što ako je religija islam, dakle, imamo, dakle, danas 100, 200, 300 islama. Jer svakako, svaki čovjek, ako idemo, na primjer, u Hyde Park u Londonu, kao što vidimo, dakle, ove fajtove, dakle, ove verbalne diskurze, dakle, ili verbalne betlove, kako im kaže, dakle, između muslimana i između različitih tipa islama. Vidimo da je to totalna zbrka i da nema, dakle, da svako želi, dakle, da riječima pobjedi. Evo, El Mubarak kaže, ja slijedim riječ Božju, a Muhameda nikada više. Evo, El Mubarak kaže da ne slijedi Muhameda. Pa kako možeš da slijediš riječ Božju bez Muhameda? Da li možeš da objasniš kako je to moguće? Dakle, kako je moguće da ti slijediš riječ Božju, dakle, da slijediš knjigu ili riječ Božju bez poslanika, bez čovjeka koji je riječ Božju objavio. Kako je to moguće? Ako možeš objasniti. Ako ne možeš, ja ću shvaćati da si rekao totalnu glupost. Dakle, ne možeš da slijediš knjigu, ne možeš, čovječe, ne možeš. Zašto? Zato jer je knjiga Koran, ovo sam objasnio, dakle, i stavio sam na kanal u slovenštini, možda bi trebao, dakle, da napravim u engleskom jeziku da budu ljudi razumjeli i da u slovenskom da budu ljudi razumjeli što je Koran, dakle, što znači knjiga Koran. Evo, ponovit ću se, gledaj, slušaj sad. Knjiga Koran se mora čitati isto knjiga Otkrivenja. Zašto? Jer je knjiga Koran u neko dobu otkrivenje koje je došlo u određenom vremenskom periodu, vidiš. Ona je živa knjiga, ja vas sad je objasnio, da je ovo knjiga arhetipa. Al-Quran je knjiga arhetipa koja je bila razodajeta, dakle, od mekanskih sura do medinskih sura, kroz vrijeme i različite vremenske periode. Ako to ne razumiješ, El Mubarake, nema vas šta da pričamo. Vidiš, stvari su vrlo jednostavne. Dakle, stvari su vrlo jednostavne i, dakle, svakako ako ti shvaćaš da bi ti trebao, dakle, se obraćati koranskim verzovima, dakle, kad se spomene Al-Kitab, ali se Tavrat, Zabur, Inđil, a ne u Koranu, dakle, svakako, ako ti da ovako shvaćaš po svom tefsiru, izvoli. Ja sam ovom nemam nikakvog problema. I sa svom imamom, Ibn Tajmijom i Abdul Ibn Vahabom ćeš ići tamo gdje ćeš stići, jer su oni imami tvog vremena, brate dragi. Ja ti želim svu sretu na tvom putu tamo gdje ideš. To je to. I svakako, ako me želiš ti učiti moje religije, ja te neću slušat ako ti ne želiš mene slušat da pričam tebi o mojoj religiji. I ja ti kažem iz sure Al-Munafikun, meni moja religija, a tebi tvoja, vidiš. I to je to. Ja nemam nikakvog problema s tom i s
sreća, neka ti bude sa svom srećom, brate dragi, ako ti misliš da ti meni kod mojih 45 godina možeš objašnjavati šta o bilo čemu, dakle. I to je to, dakle, možda ti ide bolje nego meni, možda imaš, ne znam, možda si stariji od mene, ali svakako što se tiče ovih stvari o čemu govorim, ja mislim da ti meni, dragi brat, nemaš bilo šta da objašnjavaš i bilo šta da me učiš i bilo šta da mi, dakle, ovdje dođe što se religije tiče, da ja ne bi trebao nešto pričati, ja se ovo ne slažem, evo. Još nešto kaže, dakle, Isus nije došao da nam donese knjigu, nego da prepoznamo Oca. Ja mislim, ja mislim da Isus Krist, Isa alejhi salam, sin Merijem, nije donio nikakvu knjigu, dakle, prvo, dakle, što su ljudi, dakle, napisali peresima i objavili posle njega, se je desilo, dakle, posle u nekom vremenskom periodu i bilo je mnogo ljudi što su pisali ove evanđelije, dakle ove inđile, ove stvari nakon što je Isus živeo i ljudi to znaju, dakle da su ljudi, evo Zulfir kaže pa i pre Isusa prepoznali su ga kao Mojsija. Pa da u neku ruku, dakle svakom, Abba Sadik je to objasnio, dakle da svaki prorok ili poslanik, dakle on določava, dakle i sinovi Izraeli ili djeca Izraelova uvijek je nakon poslanika, nakon vođe ili stvari lidera ove zajednice djeca Izraelovih, dakle koji su slijedili riječ Božju, oni su, dakle, stavili su nasljednika na nekom papiru ili u nekom verziji su objavili ko će nakon njih doći ili dali su ovlast, dakle, sljedećem čovjeku nakon njih. Dakle, u knjigi Izaije je objavljeno, dakle, kada je došao Isus, dakle, došao je sa ovom scrollom Izaije. Je došao, dakle, da je on koji se ovako zove i da on je rekao, dakle, da je na primjer, da je Elija, dakle, da je već došao i da je on, dakle, Ivan Krstitelj. I to imaš, na primjer, u Novom Zavjetu, ali ljudi, dakle, kada pročitaju nešto ovako, dakle, neki ljudi idu istraživati, na primjer, kao što sam ja išao istraživati i svakako ljudi koji znaju da čitaju, dakle, koji otvore knjigu, koji otvore Bibliju, koji otvore, ne znam, Novi Zavjet, svakako vide da trebaš da pročitaš da je ovo u stvari istorija, dakle, jer, dakle, history is history, u stvari, dakle, istorija je, dakle, ova priča o čovječanstvu, dakle, od Adama dalje, dakle, mi smo sinovi Adama, dakle, Bog, Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adama i, dakle, udahnuo je u njega život, dakle, ali svakako Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, ova neopisiva, dakle, neopisljivo, dakle, božanstvo, dakle, la ilaha illallah, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, nema Boga osim Allaha. To je, dakle, ovo je život, dakle, ovo je život i nikom ne može, dakle, da kaže da je ova materija prisutna, dakle, da bi mogla biti održavana u koherentnom smislu, dakle, ja nemam problem, dakle, ešhedu in la ilaha illallah, ešhedu Muhammed abduhu rasuluh, nema Boga osim Allaha. Meni to nije problem razumjeti, svakako mi nije ni problem govoriti o Novom Zavjetu i nije mi problem govoriti o Inđilu i Tori, dakle, meni nije problem i ako mi dođu sad, ne znam, množica Jevreja na live, možemo da pričamo i o Tori, dakle, šta se dešavalo tamo u onom vremenskom periodu kada su, na primjer, djeca Izraelova, kada su slijedili Mojsija i kada su slijedili, dakle, druge proroke nakon njih. Evo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, drago društvo.
pozdravljeni na Aeropel Balkans kanal. Vidim da Bojan da je prisutan, Mohamed da je prisutan. I Zulfigar se javio, pozdravljeni ti, salam aleikum, dragi brat, i pozdravljeni svi. Pozdrav Ali, pozdrav prijatelju moj, baš mi je drago da te vidim. Pozdrav, ne vidim kogo Zu, ne vidim ime, pozdrav i tebi brate i sestre drage, baš ste mi falili ovih dana, kako se nismo čuli, previše posla, svi smo na 3 strane. Sad sam bio baš na pal kanala sa braćom i to, sa Avijem gore iz Washingtona, i sa ovim momkom što je tu kod vas, Škot inače, momak sa dugom kosom što ima repić na glavi, uvijek mu zaboravim ime. Sa Sermadom? Da, Dakle, on je baš super, dakle, malo ima, dakle, ove svoje, dakle, teme i... Da, Ivan. Ima svoje ove zahvate, dakle, zahvate, dobro. Prihvate, ja im rečem, dakle, i svakako, ja vjerujem da si sa njim govorio otvoreno i da nije bilo nikakvih predrasuda i tabu tema. Otvoren čovjek. O čemu ste razgovarali? Pričali smo o tome kako nam Kain treba, kako je ovo sad došlo do kraja, da nema drugog izlaza. Pričao sam samo malo o sebi, kako sam uletio u cijelu priču, religiju i to, i onda je on spomenuo kako prate moj rad i to, i onda sam spomenuo kako nas Srbija i Hrvatska sad preko pošte ne dej nam da se dopisujemo i to, preko Alija i mene, da su nam i to krenuli raditi, kopat po pošti i te stvari, da širimo propagandu i ne znam, teroristički materijal, a samo ime kaže da je mir, svjetlost, ljubav. Mir, svjetlost, ljubav, tako je. Da, pazi, Kajnos je, znači, evo, preko tebe, Alija, Admira, Mohameda, Sandre, udružio, što su nas oni poderali sve kao jugu, on nas je spojio, šta ja uvijek kažem, ljepilo, i vidi kako nam je lijepo i divno, kako se to desilo, ja se preporodio, kao čovjek, kao vidiš. Serman je malo čudan, dakle, i ja imam, dakle, ponekada nekakvih razgovora sa njim, otvorenih, kada svi shvaćamo, dakle, da smo ljudi, dakle, da se razlikujemo međusobno, ali da svi shvaćamo da može biti i nekih, dakle, ovakvih razgovora gdje moramo da pričamo, dakle, ovako i ovako, da se svi razumijemo, dakle, da postojimo. Dakle, ja kažem, dakle, svakome kažem, ja napišem ponekad, kada nešto ugledam, dakle, na socijalnim mrežama, ja nešto vidim, dakle, baš se nasmijem i kažem, dakle, ja napišem i ako ne znam nekog, dakle, ja mu napišem u komentar, hvala ti što jesi, dakle, što si napisao ovo, dakle, jer svakako ako neko ispriča nešto, baš je fino jer pokazuje da još uvijek je svjestan toga da mora, dakle, čuti, dakle, osjeća potrebu da nešto kaže što mu nije, dakle, možda ovako kako bi ga ljudi znali, dakle, jer svi znamo da, kako sam rekao, dakle, evo, sutra je Halloween, happy Halloween everyone, zdravo Sandra, selam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, evo, sutra je Halloween i imamo maskenbal, imamo karnival i dakle, ja sam rekao čovjeku koji je došao ovdje na kanal da priča, dakle, o ovim stvarima, ja sam rekao, sutra je Halloween i svi će nositi maske, ja sam rekao, većina ljudi ne treba da sutra bude, dakle, sa maskama, jer većina ljudi većinu života nose maske. Dakle, da, dobro si rekao, da, ljudi već nose maske i to duple, i pretvaraju se da su nešto što nisu. I to svakako, svaki dan nose maske. Ako neko želi da zadrži posao, svakako mora da nosi masku. Da, kontam. Ne i masku, dakle, da se pretvara nešto i možda i doslovno mora da će od sada morat nositi pravu masku, jer će biti, dakle, po propisima, jer će reći, evo sada
to je to, dakle, sad je to i svi znamo šta je bilo i nadamo se da neće biti nikad više, ali ja mislim da neki ljudi baš nemaju namjeru da ovu stvar ne naprave, dakle, u istom smjeru kao što su išli. Evo, možda... Nažalost, da, dobro si rekao, nažalost, ljudi se zaljeću i ponavljaju iste greške bez obzira koliko puta mi rekli nikad više. Vidiš da se ponavljaju stvari svuda i svakako na sve strane puca planeta. Evo šta se desilo u Yellowstoneu, ono što si stavio video, ona cura još gori, jao kako su slatki, bizoni bježe, jer bića osjete, da nešto nije u redu, ona misli da je to slatko i zabavno. Evo šta se desilo na Jamajci i na Kubi, svaki dan se dešava nekih novih horor na nekom drugom mjestu. Evo, pola Evrope se priprema na rat protiv Rusije, koja uopšte nema ni poticaj ni zašto bi ratovala protiv Evrope. A ne gledaj, svi razumemo da u stvari ide za neku taktiku dotičnih ljudi, da ide za neku taktiku. Da. Kako će neki ljudi dobiti nešto i dakle, svi znamo da stvari funkcioniraju jer ljudi sudjeluju međusobno. Naprimjer, mi smo dakle braća po vjeri, po religiji i mi sudjelujemo međusobno i svakako, ali to ne treba dakle da ja sad, naprimjer, ja shvaćam, ja sam objasnio El Mubaraku i ja ne znam ako ste bili ovdje, dakle ja ne shvaćam da bi ja trebao njega mrziti zbog toga što je selektor. Ne, dakle, ja sam objasnio ljudima, ja svakome ljudi, čovjeku, objašnjavam, dakle, ja mu želim sreću. Tema je, dakle, European Balkans Happenings, dakle, ovo što se događalo u oktobru na European Balkans. Evo, možda idemo, dakle, prvo da će Bojan ispričati šta je u Hrvatskoj, onda Muhamed šta je u Srbiji, a onda ću ja šta se događa globalno. Evo, Bojan, riječ je tvoje. Hvala ti puno, Jan, brate moj, prijatelju, dragi, evo ništa, danas sam bio u Splitu, radio neke poslove, završavao ove neke papire i to, uspio sam to nešto srediti, pa mi je drago, tako da mogu putovat. To će se valjda inšala srediti ubrzo i išao sam malo stavljao plakate, slao sam ti neke fotografije pa ću ti to poslije staviti i to podijeliti. Posjetio sam sinagogu staru gdje je bila, koja je zapaljena za vrijeme okupacije Drugog svjetskog rata, bio sam u pravoslavnoj crkvi, bio sam u katoličkoj crkvi, bio sam u Jupiterovom hramu, obišao sam sve. Da, pa ima i Jupiterov hram koji gleda baš na istok, to je stari Tot, odnosno Idris, kako se gleda po islamu, ko ne zna ko je Tot, kraj mi objašnjavao isto, ono što ja kažem, čovjek koji je usavršio reinkarnaciju na svoj način, isto je bio imam svog vremena, Međutim, evo, šta se dešava u Hrvatskoj, 70.000 mladih ove godine, samo... Da ne kaže One Uma, malo se šalim One Uma, jer on kaže, dakle, hej, ja kažem, dakle, heja cipus, jer ne znam, dakle, da li je brati iz Hercegovine ili nije, dakle, ako se varam, možda nije, dakle, izvinjavam se, One Uma. Nemoj me ozbiljno shvaćat, One Uma, ja svako, ako se neko da šali, možda je bolje da se i ja možda našalim sa njim, jer svakako znamo se svi, dakle, ko je ko na području Balkana, kako ne bi znali, dakle, šta je cinizam, dolazi i kakve su bile razlike u ovoj lijepoj državi, baš prelijepoj, koja se zvala Jugoslavija, dakle, bratstvo i jedinstvo, dakle, svi smo išli, nismo išli u hidžu u Meku, dakle, išli smo negdje na najljepše mjesto ikada, dakle, zvalo se Jajce i svi smo išli tamo. Ja nisam išao nikad, ali čuo sam ove predivne priče kako je to lijepo bilo, dakle. Moj deda je bio komandant odbrane Jajca, poslije Drugog svjetskog rata od 45. do 47. godine. Evo, One Uma, ja mislim da ću pregutirati, jer One Uma je malo preozbiljan
malo je išao preozbiljno. Dakle, on je krenuo sa vrijeđanjem i ja, oprosti Vanuma, ja sam ti morao te dati na mute. Evo, Bojan nastavi. Ma da, inače ljudi koji dolaze i pljuju, molim vas, ostanite sa strane, gledajte nešto drugo, ako ne želite da se družite s nama, okrenite kanal, jel tako? I to što nas dvojicu prozivaju, jesmo li rođeni ovakvi, jesmo li rođeni onakvi, kakva su nam imena, ti Slovenac, ja poluslovenac, polurom, polubosanac, poluhrvat, poluaustrijanac, mislim, kakve to veze ima išći? Bitno je da sam pronašao i mama svog vremena, jel? I to je cijela poenta, da sam živ u ovom dobu i da me to gura. I da sam našao braće i sestre koje nisam mogao zamisliti prije 5 godina. Koji mi dajete energiju svaki dan da budem bolji, da se trudim, da budem precizniji čovjek, da manje griješim jer su svi grešnici stalno. Zato smo nesavršena bića, zato trebamo kajmat, zato trebamo imati znači profesora, odnosno neko ko će nam objasniti štivo ili lektiru. Ako nisi pročitao knjigu, mora ti neko objasniti, ili ako si čak i pročitao, a nisi razumio, trebaš imati profesora koji će to pojasniti. I mi ga sad imamo i to ne iskoristi u šansu, to isto kao da si bio rođen u vrijeme Isusa alaih selam ili Muhameda, nije bio s njim, s njegovom familijom, a da nisi bio u raj, kako se kod nas kaže. A ko ti je taj imam? Evo, ulazio je Vanuma. Evo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. A ko ti je taj imam vremena? Bojan, ćeš mu ti objasniti? Oprosti, šta si rekao? Ko je ovaj imam? Imam Abu Sadik, ne znam ili imaš tu sliku iza, da staviš, znači, Abu Znam, ja on kad je snimao The Rivals prije 15 godina. Da, to je on, da. Ma znam ja to, volim, sad kad je 15 godina, haj pričaj. Da, i šta ako znaš, dakle, objavljaju mu istinu o religiji, o islamu, dakle o monoteizmu. I znaš koja je Hasan i... On ne potiče iz krvne linije poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne, on je dakle objavljen u testamentu on mora da potiče iz loze poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gledaj, daliko njegovi sledbenici ne obavljaju jedan od Megdija, će biti Kaim iz loze poslanika. Njegovi sledbenici ne obavljaju znači 12. imam će biti, dakle, od jedan od loze, dakle on će biti Said. I on je 12. imam i on je... Njegovi sledbenici ne obavljaju namaz. Prva stvar. Nema veze na... Ne obavljate namaz, ne stajete na sabah namaz, znači vi ste muslimani, ne od možete nama biti ovdje muslimani. doći objašnjavati kako mi trebamo da se molim kako ti hoćeš. Kur'an nalaže da se mora obavljati nemaš ti nama namaz. ovdje objašnjavati bilo što. Da mi trebamo Kur'an nalaže da se mora obavljati namaz. Kakve veze ima namaz? I tu propadate u nakon što je startu, znači u startu propadate i tu nema priče dalje više sa nama. Dobro, hvala. To je neka filozofija, da neću da pričam preko tebe jer ti ne gledaš da drugi ljudi pričaju. To je ti hoćeš fitna da pričaš Hermesina preko Dajjala. puta i da vrijeđaš, izvoli Vanuma. Niko ne vrijeđa, ja znam da vi ne klanjate, vi ne obavljate namaz. Doviđenja, assalamu alaikum. Slušaj, prijatelju moj, niko nama nije rekao da ne klanjamo, mi možemo klanjati ako hoćemo, mi pratimo čovjeka jer on je religija, on je nama znači klanjanje, on je nama i namaz i sve, znači imamo svog vremena, ono što on radi, radimo i mi. To isto ko što su ljudi radili za vrijeme Muhameda, pratili su njega i njegovu sunu. On je u 6. zavjetu, mi smo u 7. 7. zavjet je počeo sa smrću, znači od Alija pa preko Sejna i ostalih kako su rasporili i poderali islam na toliko strana da je to fuj. Umjesto da smo svi braća da se volimo jer se na više strana slažemo u stvari, prijatelji, ja mislim, nego da se ne slažemo. Vjerujemo svi u jednog Boga, vjerujemo svi u dobrotu, u ljudsku dobrotu, u ljudskost u stvari, po meni. I tu se treba naći. Ako imamo neke situacije gdje se ne kontamo, tu smo da pričamo jedni s drugima. Kao normalni ljudi. I
to je to. I sad ako se ne slažemo u svemu 100%, pa Bože moj, tako jest, imamo slobodnu volju. I svako ima za pravo da to radi. Mi imamo svoje uvjerenje, ti imaš svoje uvjerenje i ja te razumijem odakle dolaziš, jer stvarno su neke stvari šokantne kad kreneš, recimo kad se Muhamed prvi put pojavio, on je bio haos za ljude koji su bili gnostici tada i židovi sam. To je bila bomba, možeš misliti kakva, za to doba, za to vrijeme i to još naročito iz, ne znam, beduinskog plemena. Razumiješ da dolazi takva jedna poruka od Boga poslana čovjeku koji je u godinama, koji nije imao veze nikakve sa recimo tim religioznim, učenjačkim, filozofskim stvarima. Isto sad se dešava s nama. Znači, mi se govorimo šta smo i kako smo da šaljem pozdrav, evo, pozdrav, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dragi brat Sale Stelić, i pozdravim na kanalu. Da li imaš bilo kakvo pitanje koji bi želeo da pitaš, da li si možda pogledao ovo knjigu Golo the Wise, ako si istražio o čemu priča Abasadi, da li si možda išao na ovu stranicu, jer imam dakle na kanalu objavljeno i dakle, kako se kaže, stranicu od ahmadreligion.org, dakle, objavljene su knjige tamo, dakle ako si pogledao nešto. A kako se kaže, alejkum selam, u principu nisam još ništa pogledao, bio sam pre 3-4 večeri, bio je neki tvoj kolega, ne mogu se sjetiti kako se zove, jednostavno sam osjetio, verovatno, pre 3-4 večeri, osjetio sam jednostavno da je neka pozitiva kod vas. Ja sam pravoslavac, ali u principu živio sam u Bosni, dosta poznajem i islam i muslimane, volim jednostavno da imam neku, da kažem, kontakt sa dobrim ljudima, nebitno je ko su, šta su. Jednostavno sam osjetio na ovom vašem kanalu ljudi koji su tu, bio je isto gost, sad ne mogu se setim, jednostavno čovjek me je pogodio svojim riječima i tu sam, jednostavno, neki su ljudi koji dođu, dakle, po socijalnim mrežama, neki su ljudi koji baš vole, dakle, da zagorčavaju život drugim ljudima. Neki ljudi samo zbog toga, njihov problem. To im daje, ja im kažem, dakle, energetski vampiri. Ljudi postoje, da sisaju krv drugim ljudima. Bravo, to je takav pozitiva da jednostavno sam osjetio nešto što je više od onaj, kako sad da kažem, ono što je neki put u stvari, razumiješ? Ovako, misliš, glavna naracija koju pokušavaju prodati da nas zavađaju stalno i to bravo, brate. Da si Bosanac, da si Meraklija, da si čovjek koji je provali, kako je stvar. Bravo, ja sam Visočan, brate, iz Visokog sam nekad bio u stvari. Ja sam Sarajlija, znači tu smo. Što sam ti reći, svi smo tu mi naši, evo vidi kako smo se povezali, ali da li ja preko Admira do tebe, evo Jana u Sloveniji, da sad živim u Dalmaciji, nebitno, ima nas po Americi, ima nas... Bravo, osjećam se jednostavno kao da sam u svojoj kući, tako se osjećam čisto iz duše, da vam kažem. Uvijem ja ranije. Znači, bili, ako Bog da, sve će ovo izaći na nešto dobro, dolaze ta vremena. Mi se radimo i radamo za to, brate moji, i volili bi da se situacija u Srbiji popravi što prije, da ne bude belaja. Ako Bog da, sve je to. Gledaj, Sale, ti jako, dakle, ja se sa tobom, ja tebe tretiram, dakle, mi nemamo istu religiju, ali imamo, dakle, istu kulturu svijesti. Mi druge osjećamo na nivou čovječanstva. Dakle, mi smo ljudi... Pa skoro sam rekao, niko od nas nije biru gdje će se roditi, šta će da bude. Šta ćemo sad, dakle, da uzmemo, dakle, jedni protiv drugih i, dakle, zbog religije da idemo, sve. Pa to je, jeste
posao da to urade, ali... Dakle, po učenima, dakle, ja shvaćam i šta je Gandhi govorio, i šta je, na primjer, Husein govorio. Znači, Husein, on je rekao, dakle, ako je neko, ako neko šuti, kada se opresija dešava nekome, on je zauzeo stav opresiju. Pa to, evo sad... Mene srce boli kada gledam šta se događa u Rio Tintu u Srbiji, na primjer. I ja sam uvijek bio proponent, dakle, da se ove stvari ne događaju. Ne zavisno od ovoga da sam ja Slovenac. I to je to. Pa nema, zato što si čovjek, Jan. I evo, ja kad gledam šta su iz Majdanpeka zlata izvodili od Osmanlija, preko Ugara. Upotrebljavaju religiju, dakle, u svoje svrhe da bi manipulisali ljudima. Dakle, naravno. Da bi drugim ljudima govorili, sad treba dakle, da se ti moli, sad trebaš ovo spadaje. Da. U principu ja sam 73. godište, prošao sam i taj rat srećom, imao sam, hvala Bogu, roditelje koji su me sklonili na vrijeme, nisam imao problem da pucam na svoj grad, na svoje drugare, ali jednostavno sve sam to prošao, izbjeglištvo sam prošao u Srbiji, gdje sam u principu ne prihvaćen, uvijek sam stranac ovdje. Ma da, uvijek si druga klasa koji ja, brate, svima nama, tako da mi se razumijemo vrlo dobro i kažem vam, jednostavno osjetio sam ovdje, osjećam ovo kao da sam sad došao u svojoj kući, bukvalno. Brate, Burom, to kažem, došao s među raju, to nema šta više, razumiješ? Ali redko je danas, brate, da možeš da nađeš raju, gdje god dođeš, naiđeš, što kaže, on, brate, na neke energetske vampire koji gledaju milion nekih bolesnih ambicija, šta već kako. Dobro si to rekao, energetski vampir. Ne može jednostavno da nađeš čovjeka s kojim ćeš jednostavno da popričaš bar toliko, ako ništa drugo. Upravo, a ne na nekom malo dubljem nivou. Pričat svi, bez obzira ko si, šta si, kako se ko zove, preziva. Da ima to veze što se rekao, nisi birao ni mater, ni čaču, mislim na duhovnom planu ima to nešto drugo, ali niko od nas kad se rodio nije se rodio ko pravoslavac, katolik, musliman, ne znam, nija budista, hindus, vudu ili šta li već, i da se potom orijentiše, ma nema šansi, prvo se ja samo kažem jednu stvar, izvijem, sad se prekidam, jedan je Bog, sve ovo religije, na neki način, u svakoj religiji ima i nekih pluseva i minusa na kraju krajeva, ali gdje god pogledaš, nađeš nešto što je realno i što vidiš, kaže Allah, u stvari Allah je samo reč za Boga, onaj pravoslavni sveštenik koji je u Palestini, skoro sam gledao u vezi ove situacije koja je ne do Bog, isto kaže za Boga kao što kažem ja Bog, on kaže Allah, znači jedan je Bog realno. Da. To je znači, to je samo... Prvo da kažem salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sandro, pozdrav sestro što si nam došla. Pozdrav također za sve. Svakako lijepo da nam i ljepši pol čovječanstva dođe i da nam objasni kako bi se trebalo ponašati. Dakle, danas malo kašamara, sestra. Dakle, odmah da počne da nas i šamara, jer svakako ljudi ovdje nemamo ni morala ni manijera. Svakako. Ne, Sandra je predobra i stvarno je riječita i to i super je slušati i razumijem ja naš jezik, ali mi je teško da sastavim like paragraphs. Ma to razumijemo, zato što si mlada otišla, sad ćeš zbog rata glupo. Riješ da izustim, ali... To nema veze. Hadis Imam Alija, jedan dan je za tebe, a jedan je protiv tebe. Dakle, kada je cijeli dan protiv tebe, onda ne možeš ni riječi, dakle, da pisniš ponekad, neko nam ispriča nešto i odmah bolje ideš i bežiš od ljudi, dakle, da ne vidim nikoga. Bože ne daj, dakle, ako nešto, i znamo, dakle, da je najbolje, i poslanik Mohamed je rekao da kad postiš, moraš da postiš od svega. Kad ti neko kaže nešto, ako može da viče na tebe, i ne, beži, ja postim, i to je to, dakle. I svi koji shvaćaju ovo, shvaćaju da treba, dakle, da poste od društva, da reflektiraju u stvari
zašto smo mi Mogu ja ispričati jednu anegdotu. Ja sam u Srbiji prije par godina i pozvala su me neka raja koju sam upoznao još u Sidneju dok sam bio. Vratili se ljudi u Vojvodinu i sad pozvali me na slavu. Sad sam zaboravio koja je slava bila, ja se izvinjavam, stvarno nisam skonto. U principu nije ni bitno slava. Pa ja na slavu se dolazi i ne pozivam. Hoće biti zanimljivo. Raja, ja sam došao i sad oni iznijeli, znaš, janje su krenuli prasa, ja sam vegan, ja ne jedem meso. I govori on ženo, sad je posna slava, otkazujemo sve, imamo gosta, razumiješ, koji je došao, Bosanac, i živi u Dalmaciji, sad je posna slava, ali imamo gosta, koliko smo ljudi ispoštovali, da mi je bilo glupo, ljudi, čovjek, napravio toliku hranu i to sve, ja govorim, nemoj bolan, ajde daj, podijelit ćemo to raj, to što ja ne jedem, ja ću naći salatu, sve dođenja, ja sam došao da se družim s vama i bilo mi je predivno, 3 dana smo ostali, kako i bude, ko na Ivkovoj slavi, bilo mi je prelijepo, i uvijek rado idemo, i nažalost bili smo baš u to vrijeme kad se desio Belaja u Novom Sadu, žena i ja i još 2 puta, a sad ovo se zakuhava, toliko teško gledat da mi komšije i prijatelji i braća pate se ljudi i gledam kako 5 majmuna zeza svi u nas, nebitno s koje smo strane, i zato smo se okrenuli Kajmu našem, to je naš imam kojeg mi pratimo, koji znači nas uči da budemo raja, što se kaže, da budemo ljudi prije svega. Pa ćemo onda lakše o religiji, i jesi li ti da li slaviš Svetog Đorđa, da li si pogodio si, ne znam, da li si Uroj. Samo malo, dakle, Bojan... Totalno je nebitno. Ono što imaš u srcu, to je jedino bitno. Da, to je to. Važno je srce. Dakle, Abasadi kaže da svakako, ako se već moliš Bogu, dakle, moraš da pričaš sa Bogom iz srca. Iz srca, bravo. Da se moliš Bogu, moraš da... Ne možeš ti, dakle, da Bogu, sad ću se promijeniti. Dakle, o Bože, daj da se promijeni. Ne možeš se ti se moraš sam promijeniti, dakle ti možeš pitat Boga za pomoć, ali ti moraš da, ako ga pitaš, ti moraš biti svjestan da sad ti imaš namjeru da se promijeniš i nije, dakle, od Boga, dakle Bog može da ti pomogne. Ako ti nećeš to slijediti ovo, da će se ti promijeniti, dakle, znamo da nije, dakle, da je haram, na primjer, po islamu, da se, ne znam, da se puši cigare ili da se jede prasetine i da se jede stvari koji nisu možda ovoliko povoljne i tako. I svi znamo da, na primjer, vole neke stvari, a ili možda da barem imaju po nekom mjeru. Kod naše religije, dakle, dozvoljeno je i, dakle, ako neko želi, može da popije alkohol, ako mu imam to dozvoli. Neki ljudi može da, dakle, u neke namjere da činu stvari koje su možda po nekim kriterijima nedozvoljene nekome. Ali svako, dakle, zna da mora da slijedi nekog kojega on smatra da je njegov, dakle, imam. Imam znači da je u stvari njegov, kako se kaže, gospodar, dakle, učitelj ili gospodar, u stvari. Ako ga neko smatra kao učitelja, on ga smatra kao učitelja, ako neko ga smatra kao gospodarom, dakle, jer svakako znamo da je, na primjer, rabubija je nešto drugo po arapsku nego, na primjer, lordship, na primjer. I svakako, rabubija je isto ko lordship, ali, dakle, ilahija je nešto drugo, dakle, božanstvenost je nešto drugo kao nego da je neko tvoj gospodar. Dakle, ove dvije stvari su na prvi pogled iste, ali u biti su drugačije.
I zbog toga, Da, razumijem. zanimljivo je dakle, da to mnogi ljudi ne shvaćaju, da imaš rangove što se religijskog stava tiče. Dakle, ako je neko svjestan po znanju, dakle, da nešto što je ovako je zbog toga što je to tako, i ako nekom ima disciplinu da slijedi nekakve stvari, može da napreduje u religioznom smislu. Ako nema, svakako ne može i ostaje na rangu i nema nikakvih problema s tobom i ne trebaju ljudi, dakle, da se svađaju međusobno. Dakle, ja sam pročitao 70 knjiga i on ima 65. Pa šta ima veze, dakle? Koji ima veze? Ja mogu nešto... Da, izvoli Sandro, evo, riječ ima Sandro. Ali moraš da prevedeš za mene, jer pošto ne znam, like I said, da kažem na našem, really. It's like you have a thousand... Izvijedi, ti si kao ja na engleskom, ja tako znam engleski sve, ali ne mogu da pričam. Dobro razumiješ, barem ovdje ne moramo prevoditi. Ajde da te čujem. Nema veze, razumijem. It's like... ono story ili like 1000 bad choices ili 1000 things that the non-working scholars told you to believe it's a lie. I kad je imam došao, to isto kada si ufatio like a 10-foot ladder for a 100-foot hole. And someone has that 90-foot rope to pull you up and allow you to see the light, allow you to see the truth and allow you to seek that knowledge further. Jel, ja kako znam, svaka religija ne smiješ da pitaš nikakve questions, jer ako budeš ispitivao questions, onda znaš da će te dovesti do prave istine. Ali naš imam govori nama da tražimo tu istinu, znači to će nas connect sa svim prophets, to će nas connect i sa Christianity i sa Jewish religion and all of the religions combined up to the beginning of Adam. I zato oni zaustave nas. Oni ne daju nama taj 90-foot rope da mi reach to the highest level to find the truth, nego oni nas hoće like, da iskopaju 100 fita rupu i mi samo imamo 10 fita da uđemo, ali ne daju nam dalje. Da, pa to potkopavaju. You understand what I'm saying? Yeah. Da, potkopavaju nas, ne daju nam da napredujemo, ko što je Isus mi je bio s njim. Rekao, prvo pronaći, znači, kroz sebe, iz sebe, pronaći mir, kreni dalje naprijed i znači možeš napredovati u tom duhovnom svijetu što Jan priča, da se izdigneš, ali ako ne možeš. Međutim, naš imam, nas uči da mi tamo istražujemo non stop nove stvari, da učimo iz drugih knjiga, iz drugih stvari, iz drugih religija, kultura i da ništa ne odbacujemo, ništa nije zdravo za gotovo. Svi smo povezani na neki način, možda nismo vremenski ili kulturološki ili ne znam nija rasno, ali na kraju dana imamo tijelo, imamo dušu, imamo ego, odnosno um i to je ova ljepota u razlikama, pa ljudi, pa nema ljepše stvari. Evo sad koliko nas je ovdje na kanalu, nas 3-4, s 3-4 strane, vidiš koliko imamo zajedničkih stvari, pa to je predivno. Ja ne vidim znači razloga da bi uopšte a prošao sam nažalost i rat i u Hrvatskoj i u Bosni i ne do Bog nikome opet belaja, zato ne volim da se desi i ovo što se dešavalo prije u Srbiji, bombardovanje i to sa NATO, da se ponavljaju takve gluposti zbog par idiota. Koliko nam malo fali da budemo svi na svom mjestu na Meraku i da se vrati onaj originalni, znači raj na zemlji. Ne moramo samo raj zamišljati kao na nebu, jel? Bravo. Nego može baš da bude zemaljski raj, bravo. Tako je raj. Dakle, raj je ovdje, dakle, svi smo svakog dana mogu biti, dakle, raj je na zemlji, ako, dakle, neki ljudi, nekima ljudima je raj dakle, svaki dan je neko u raju, u stvari. I raj na zemlji, dakle, je moguć. Samo treba ga naći i vidjeti, jeste. Da ovaj dunjaluk, da svako je stvoren, da je materijal. Dakle, ovaj planarni svijet na kojem se nalazimo nije od duha sastavljen, jer je nastavljen od materije. I postoji zbog toga što u stvari mi se dogodila ova priča, dakle, sa neki biblijskoj jabukom,
koranske, dakle da je u stvoriteljskom po pitanju kreatora, a po inžilu je u stvari sa razapečom. I to je to što se tiče monoteizma. I to bi svako trebao da shvati i o tome govori Golo 20. Evo, po tome ću ja mislim da zaključit. Zdravo, Richard III. Pozdrav, da li je Lionheart došao i pozdravio na bosanskom, to samo Bog zna, Allahu alem. Hvala svima što ste bili sa nama. Evo Mohamed iz Srbije, izvinjavam se jer danas nisi govori, ali možemo sutra. Ja ću staviti još nekoliko live-ova, pratite YouTube kanal jer stavljam live-ove od Admira i mene još ostalije od oktobra na kanal i možete da si ih pogledate unazad. Napravit ću i po neki miksić iz one epizode u Subotici, da napravim neku prezentaciju ovog događaja, da bude gledljivo, možda napravim neku kompilaciju da izgleda ko spot, da imamo ovaj Arofil podcast, dakle, da postajemo, dakle, prepoznatljivi kao artisti i ovo. Evo, pozdrav svima, assalamu alaikum i vidimo se